Mwiroreri cihadite wega thaa 10 cia hwaini mathaa mega ma gukumenyithia mamwe ma mohoro maria turathie na mbere na gukuhaririria metha-ini itu ya mohoro. Maya ni mohoro ma matemo na ningi kwamukira mitambo-ini njitagwo Gathoni wa Jehia. Na riu tukiambiriria, igoti nene nirirutite watho wa kuhinga akaunti cia bengi cia gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi, mutumia wake, ciana hamwe na andu ange 10 kurumirira cira wa ungumania wa shiringi milioni 813. Watho uyu urutitwo kurumirira ihoya ria commission ya kuhurana na ungumania EACC iria irathuthuria ciiko cia ungumania na utonga utaramenyeka kihumo. Watho uyu wa kuhinga akaunti cia bengi uguthie na mbere gukinyanirio nginya riria igoti rikaheana mwerekera ihoya-ini riu ria EACC. Mimi nimekuwa kwa koti, nimekuwa kotini kila saa. Account za watu, relatives wangu zote zilikuwa frozen. Zilienda huko zikazimwa, ndio hata nikishikwa ama nifanye nini, hakuna mtu anaweza kunitolea mkono. Tumeteseka na hao watu. Sasa baada ya hiyo, mnaona tena walikuja huko kila siku. Nimekuwa na wageni huko, watu wa EACC, watu wa nani, kila saa kwa nyumba yangu, kwa ofisi, ndio kazi zifanyike. Muingi wa Uganda niwe yumiritie ithurano-ini nene kuria president wa ihinda riri Yoweri Museveni uria wathanite kwa ihinda ria miaka 40 aracaria tamu yake ya 7. Kitaitano kia president kiguciririe ahuraniri 8. Ushindani munene ugitanyo gatagati ka president Museveni na mutongoria wa mung'ethaniro Bobi Wine. Aikia a kura ni matetetie gucererwo gwa kuhingurwo gwa ceceni cia wikia wa kura riri mitambo ya thimu na internet ihoretio. Mwangi wa Maina ari na ripoti makiria. Kiroko kia waka na matura-ini maingi bururi-ini wa Uganda mwingi wiyumiritie kunyita itemi ithurano-ini nene na gutoitua ria mwerekera uria bururi wao ukurumirira. Aingi aikia a kura megwikinyitie tene kunyita itemi mihang'o-ini ino, indi gugikinyiria thaa 2 cia kiroko ti aingi megwikitie kura kumana na gucererwo gwa kuhingura ceceni cia wikia wa kura. Muingi ni utetetie gucerithirio kwa maratathi hamwe na macini cia gwikia kura riri marerirwo gukinyiria thaa 1 cia rucini. Mihang'o ya gucuka miti igakorwo yambiriirie. Actually, I came here around 7:30 a.m. because they told us by 7 the election will be starting. But we are here still standing, waiting for the machines. They're telling us machines are not yet here. So we are just waiting. And we are hoping we vote in time. Muingi wikinyitie ceceni-ini ici o mundu akuite kandi ya kuonania ni muikia wa kura. Riri mihang'o ya wikia wa kura iratwarithio rungu rwa ugitiri munene. Gukoretwo na makaya maingi makiria kuma kuri mung'ethaniro na ikundi cia gutetera ihoto cia muingi kumana na kiria marauga ni honge cia ugitiri hamwe na cio mbiraru gukuruhanio mihang'o-ini ya githurano. Amwe a aikia a kura moigite muingi nduthomithitio wega ciigi githurano na ti aingi maramenya kiria magirirwo ni gwika makinya ceceni-ini cia wikia wa kura. Creating awareness before people go to polls is very important. But like we are here, they have not sensitized the people and everyone doesn't know what to do. Matauni-ini maingi hamwe na mucini munene wa Kampala gutire na andu na biashara nyingi ni ihingitwo riri mbiraru ikoretwo igitavania miriugo. Oho thirikari ya Uganda ni orotetwo ni kuhoreria muingi mitambo ya ukinyaniria hamwe nayo thimu na nenda cia ukinyaniria kuria internet irahuririo thiku 2 mbere ya githurano. Githurano giki kia president kiguciririe ahuraniri 8 kuria president wa ihinda riri Yoweri Museveni aramereria matatamu ya 7 riri athanite kwa ihinda ria miaka 40. Ushindani munene utanyitwo gatagati ka Museveni na Robert Chagulanyi Sentamu uria oekaine ta Bobi Wine. Igukorwo iri thafari ya keri ya Museveni na Bobi Wine kung'ethanira irebe-ini. Bobi Wine oigite Museveni ari na mubango wa guthoga na kuiya githurano, akiuga maundu mathie uru ayagwitia mirurungano minene guothe bururi-ini wa Uganda. Ayuthi bururi-ini ucio aria aingi mari thi wa ukuru wa miaka 17
nio maroretwo iguru kuona kana nimekuhuthira mweke uria mahetwo githurano-ini giki kurehe ugaruruku utongoria-ini wa bururi wao. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Mihango ya wonjoria na ukui ni thararite na njira nene muhaka-ini wa Kenya na bururi wa Uganda mwena wa Busia, kuria ona muigana wa onjoria unyihite kurumirira ithurano iria cirathie na mbere bururi-ini ucio wa Uganda. Bathi iria cikoragwo cigikua athii a guthie thabari ndaya cia gutwikania mabururi maya meri cikomete mikira-ini ya barabara Busia kuona ona gutire na athii. Ona ringiriro ria mabururi macio Busia gutire na mihango kiene irathie na mbere thengia gukorwo muthenya wa Aramithi ukoragwo uri wa thoko Busia. Sisi kama watu wa Busia ama in Kenya, kwa ufupi tumeathirika kwa njia tofauti. Mwanzo tumeathirika kibiashara. Leo hii ni siku ya soko ambapo Wakenya wafanyibiashara wale ambao wanauza manguo huwa wanauzia Waganda. Manake tuko na demand ya used clothes in Uganda. Lakini leo hatujaona Waganda wakiingia Kenya kununua manguo. Tumeathirika pia upande wa usafiri. Waganda wengi kusafiri kutoka nchi ya Uganda wakija Kenya kununua bidhaa na pia wakisafiri sehemu tofauti nchini. Tunapata ya kuwa hiyo movement imekuwa restricted. Hamuna ile usafiri ambayo imekuwa kama kila siku. Wafanyabiashara wengi wanasafiri na mabasi zetu. Sasa hivi wamepungua kulingana na kura ya Uganda, wanaofia labda itakuwa fujo. Sasa wameogopa kuja huku. Mpaka wa Rwanda, Waganda wote tunawabeba wakienda kuchukua vitu Nairobi. Kwa hivyo sasa hivi wamepungua kulingana na hofu ya kura ya Uganda. Gicunje kia onjoria mwena wa Light Industries mwena wa Kariobangi guku Nairobi no hathara maratara kurumirira mutino wa mwaki uria urahofanirie biashara ciao mwena ucio. Na mutino uhanikite riri mitino ya miaki guku Nairobi ikoretwo ikihanika na onjoria na undu umwe na andu aria marutagira biashara ku magakorwo magitigwo magitara hathara. Ni ikinya ricungiriirie atongoria mwena wa Kariobangi na aria mekinyitie guteithiriria onjoria acio guthingata thirikari ya Gavana Johnson Sakaja kwambika mihango ya kwagirithia ruhonge rwa kuhitana na mitino ya miaki guku Nairobi. Ihinda riri ni turatara hathara ya mbeca nyingi nundu macini iria turahuthagira guthondeka miti eno ya kuhangira ihato, kuhangira moppers na indo ingi tuthondekaga, macini icio ni ciraheire cirathira, ona stock ya turana nayo niraheire irathira. Uguo riu wa mbere tungiuga coke ngao tondu hatiri mundu rakiumire. Riu no tuhoe thirikari na mundu wa wendi mwega ateithiriria andu aya tondu matigirwo uguo okorwo ta maigua indo ciake guitite umuthi na ciire ciathira. Kiria ingiuria ni barabara eno ya Outer ni yagire thina tondu ndiekirirwo access road ya kuikira Light Industry. Koguo ni ukoretwo na thina tondu ona ngari nyingi cioka na ingihuthira mapu ni uraga tondu hatiri na bara ya kuingira. Koguo eno ni ingienda Kenha na kana thirikari yothe mambe mamecirie na mamio na njira ndito nigetha andu aya aguku tondu guku kiria kiri kuo ni industry nyingi muno na ni marihaga igoti. Koguo ni magirirwo gukorwo makirorwo na nigetha thina to uyu ngiumira matikagie thina. Nda kwira andu a Light Industry riu ni tukuhingura bara ria haria Kianda, andu hawkers makoragwo mahingite bara hau makaiga ibanda bara-ini na uria tu Light Industry ni area ya biashara. Riria tuhingite bara iyo ni tura risk maisha ma andu a guku Light Industry tondu tariu muthenya kungihia ngari cia mwaki citingihota kuingira guku tondu ni hindi ngari uria murona guku ni hindi cirehete mirigo na bara iro ingi tungihuthira hawkers ni mahingite hau.
kugena kwa arutwo a cukuru omwe wa sekondari mwena wa Baringo ya Muhuro riu mambiririe mathomo mao magithomera rungu rwa miti thutha wa irathi ciao kumomorwo ni maabitha a ruhonge rwa mitito KFS kurumirira ngucanio. Ni ikinya rirarakite aciari na aikari mwena ucio aria matariirie uria cukuru ucio urari na uteithio kuri ciana ciao na makiria kuhe ciana cia nduriri cia Iltamus, Pokot na Tugen mweke wa guthoma. Ni ikinya ritumurite haho mwena ucio muritani munene wa cukuru ucio Joseph Kiator akiuga ndari araheo mwerekera o wothe kuma kuri thirikari kana ministry ya githomo iguru uria afatie gweka. Hapa tunataka barabara, tunataka hospitali, hata stima pia ikuje. Hii shule hata ijengwe mzuri vile imeharibiwa juu. Mimi kwa damu yangu kabisa ninaelewa hapa ni Laromoru Primary School, Handangelecha sub location, Haraba location. So mimi naomba serikali ingilie kati na hii shule ijengwe, watoto wetu wasome. Kufunza nje ni ngumu sana. Mwezi huu ni mwezi ambao jua ni kali na watoto hawatakuwa na ile hamu ya kukaa nje kwa muda, maana kuna upepo, kuna a lot of disturbance, kuna wanyama wanapita kando, watu, so concentration is very low. Wanafunzi hawatakuwa na zingatia yale ambayo yanaendelea. Pia watoto wale wa grade 3 ambao tulikuwa nao grade 2 bado na wako na maswali mengi. Psychologically they are tortured because they are finding that their class is not there, so they start questioning. Mwalimu, darasa letu nani alipomoa? Mbona tusichengewe wengine? Tunaendelea tu kufundisha bila madawati, bila vitabu, hiyo challenge zote nje ya darasa chini ya miti. So tumekuwa na changamoto sana na tukashangaa kwa nini shule kabomolewa wakati watoto wa Kenya wengine wanaendelea kusoma bila matatizo yoyote. So tukawa na maswali ambayo hayana majibu. Tukajiuliza nani alibomoa shule? Na mbona serikali hawaongei kwamba nini litafanyika baada ya hii? Walimu ambako wako hapa waendelee kufundisha ama wafanye namna gani? Wanafunzi pia hatujapata ripoti yote kwamba waende wapi ama wafanywe nini. So hiyo ndio swali ambayo mpaka saa hii hatujajibiwa. Kila wizara ina kimya, haipei way forward. Arutwo 42 ni magunekete na mubango wa elimu scholarship Dagoretti ya Muhuro. Arutwo aya aria agi ao ni aria maraingira grade ya 10 maumite family-ini iria itehotete gicunje kia 5% kiao aria mari na mawathe. Mubango uyu uratwarithio na mbere ni arugamiriri a Jomo Kenyatta Foundation onyitaniri-ini na honge itiganite cia githomo mwena uyu na itanya aria gutigirira ati arutwo othe ni magia na kanya ga kuingira cukuru-ini cia senior. Nao arutani macukuru-ini ma Dagoretti ya Muhuro ni matugitwo ni undu wa guthondeka riera riega ria arutwo aya guthoma. Because we were given a limited number of 42, that is 20 boys and 22 girls. On that number, we also have 5% reserved for people living with disabilities. So this is the team which we are flagging off today. Hii ni njia moja ya kuonyesha inapenda kila mtoto awe ametoka from whichever background, amehudhuria masomo kwa ile level ambayo inaendelea kulingana na uwezo wake. Investment ino ile cukuru-ini ni investment njega muno tondu mwana arauma kwao kuria gutari na space ya guthomera agoka cukuru agakora kwina conducive environment ya guthoma na conducive environment iyo ri ikamuteithia muno gukorwo na results. Negututhukite ngucanio cia mugunda mwena wa Rumuruti kaunti-ini ya Laikipia gatakati ka ene mugunda wa Mathira Kihundwi na masquota aria maikaraga mugunda-ini ucio uria uri itura-ini ria Thome. Kurerekana ene mugunda ucio ni mendetie gicunje kiaguo
no maskwota aria makoretwo magaikara kuo makaregera kuo undu uria utumite thirikari kuingirira itemine ria gutuithania ndugamano iyo. Mwandĩkĩtwo wa mohoro Peter Mwangi no tuharirie riboti ĩno. Nigututhukite ngucanio cia mugunda umwe mwena wa Rumuruti gatagati ka maskwota na ene mugunda uria wigwatirwo ni gikundi kia Mathira kihindwe kahonoki gitaraga thiini wa gicigo kia bunge kia Laikipia ya Ithũĩro. Maskwota aria makoretwo magikara mugunda-ini uyu maugite makoretwo magikara kuo kwa makiria ma ihinda ria miaka 40 na uguo gutiri kungi mangita mucii. Mambo ile meshia lete sisi hapa ni mambo ya kusemekana. Iko wakeni alikuja hapa kusema imenunuliwa shamba imeusiwa kwa pande ya Karatina, na hiyo mwenye alinunua shamba ni mkeni, na mkaaji ya hii shamba hajanunulia hapa. Masira iko watu hapa naishi 84. Sai hata hapa iko watu iko hata magari 40. Waweza kusema ati 39. Mimi nasema mwenye ile anakaa Nairobi, mwenye ile anakaa Karatina, mwenye anakaa Nanyuki ama Meru ama wapi, shamba yake yuko hapa na magari 40. Ulikuwa wapi? Hiyo wakati yote unakuja kutuambia tuseme tunauza mashamba. Mkubwa, kusema ukweli ulikuwa wapi? Kama tulikuwa tunanunua, kwa hivyo tunanunua vitu hakuna, na wenye wanatuhusia sini watu wa Mathira ama hii ni Waturkana wa Mathira. No ona gukiri oguo gikundi giki kiene mugunda uyu nikiendetie gicunji kimwe kiaguo undu uria ututhurite ngucanio ona gutuika marenda thayu na uiguano. Ino ni ndeto eguciriria maabitha thirikari aria maugite ene mugunda uyu mari na kihoto gia gwika uria mangienda naguo na gutiri mundu ugiritio kugura angikorwo ari na uhoti. Wale walikuwa nasema last time wako na titles registrar ako hapa, enda kwa Rumuruti, peleka hiyo title akwambia kama ni halali. Sio kusema uko na title. Kumekuwa na brokers wengi hapa, anakuja kukuambia kutoka hapa mpaka pale nunua. Mmefika wakati ule nilikuwa nataka ati mnataka hii shamba inauziwa kwa ofisi, barua inaandikwa, signature inawekwa, stakabadhi inabadilishwa. Sio kama cabbage unapeleka kwa soko inanunuliwa inaenda, ama ng'ombe ama mbuzi unapeleka. Shamba haisongi mali iko. Munini wa komishina wa